97 along arnikang samabirta thanbang samibismai disopi nonbirta thepipen arjitha. Karbi nimso Chingthur asong KNCA lapen All India Progressive Women's Associations AIP WA Karbi anglong aropen International Women's Day mesenpen difu HPC Saihem along pachunpon. Karbi Women Writers Forum atung patirpi ponsi International Women's Day katalon along pachiton lonsi Chingthur Harmon lampangwi hirbang amai kapaman. Nonbirtang tonpen arjitha. आगे जाना है तो आगे जाने के लिए क्या होगा आगे जाने के लिए तो हम अपना घर से लड़ाई शुरू होगा मतलब मारपीट जैसा नहीं है फिर भी लड़ाई कहाँ है जो सोच महिलाओं को दबा देने का जो सोच है समाज में उनसे हम निकल के आना चाहिए बेखौफ आजादी माने लड़कियां महिलाएं का नहीं भी जाओ लेकिन कुछ माने भय ये होना नहीं चाहिए हम काही माने नाहक कभी दोलम दालम किंतु फेरे जपलो Karbi Women Writers Forum atung patirpi ponsi International Women's Day katalon along pachiton lonsi Chingthur Harmon lampangwi hirbang amai kapaman. Pinithere ni Pioneer Cap Arnikasa Stadium Conference Hall along International Women's Day katalon dun along pachiton dun si Karbi Women's Writer Forum atum Chingthur Harmon lampangwi mate multi-language pen hirjir kihir amai kapaman pon abirta nangle. Suminder so arlo aranika talon dun angthe Karbi anglong arlo Karbi Women's Writer Forum atum chapatir pipon si ingdeng isi lampangwi hirbang amai kapaman pon long. Bangso hirbang amay along Karbi anglong arlo kido khai kaprek alampen hirjir ki hirpon padupon. Lapen so arlo ajakong mate sumindar along so arlo atung kupipi sai claim dunpen mithang along ri mithang adet lapen mithang akhaya phan nong mekewan thekjima aputhak lam thechithan. Mayalong Karbi Women's Writer Forum amaipi Dr. Kadombini Tirangpi lapen chunbang Dr. Mona Lisa Rongpipi anparta pregjam hirbang po atung chitongdun. Bangso hut Karbia khai nongme ekewan pi Joy Singh Tokbi Kiran Hansepi Marina Terangpi lapen Dr. Amphu Terangpi atumaphan Karbi Writers Women Forum pen nong isitami pajir ponsi mesen pen International Women Day ketalon do na jamek pajur pon. News Text Report B News 7. That Karbi Women Writer Forum, Difu Karbi Anglong Assam, celebrating Women's Day. That is in 8 March 2025. So we are also doing one program that is multilingual poet meet. So different tribe of Karbi Anglong, they are also performing, and also we are giving honor to with us respected Karan Hansupi ma'am and respected Sir Joy Singh Tokbi, respected Melina Terangpi madam, and also Omphu Terangpi. She is the first Dr. Omphu Terangpi. She is the first Karbi who got assistant professor at JNU for fine arts. She will because of her time consumed, she had some other work. So that is from Delhi. It was difficult for her to come. So with us, her sister was here to take the honor because we are giving them honor. So thank you so much, the press, that giving us this opportunity. And with us, our secretary, Dr. Mona Lisa Rongpipi is also there. আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসৰ উপলক্ষে আমি কাৰ্বি ওমেন ৰাইটাৰ্ছ ফৰামৰ পৰা আয়োজন কৰা বহুভাষিক কবি সন্মিলনত সকলোলৈকে আন্তৰিক নাৰী দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি অনুষ্ঠানটো আমি অনুষ্ঠিত কৰি আমাৰো ভাল লাগিছে, যিহেতু নাৰীসকল আজিকালি ওলাই আহিছে, সকলো আগবাঢ়ি আহিছে। আমি আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতেও নাৰীসকলৰ যি সবলীকৰণ হৈছে সেইবোৰ আগুৱাই গৈ থাকিব। এইখিনিকে কৈছোঁ মই। ta kapang dak ti phansi pherang ke mai penili tum bhanna ko humri ponang churo iglo la pen pini Karbi Women's Writer Forum tum pen patirpi ponsi dak multilingual ahir jir da kapado iglo asi ili tum kamat hapon ke soarlo tum hanta kangthur ponangji athe asona ki sungdo soarlo tum domestic violence do sexual harassment at workplace do molestation do ason lahai ain penta ini tum asona ain pado olo bonseta
Li dam de lang posin ni tumatha la sila so awareness ke bang phansin mi tum pini. La so International Women's Day katalo la penke ni tum kaching room lo Chingthur ponsi phansi kapa me ponsi phansi ili tuma khai chotkali kaprek akhai soarlo tum ta pini na che tongdu la si nandi tum la so apor nansi pidu no po nandi tum hanta choro lo kardom ante pini berta lansing toni kokla domi thakmi kurbang thu kardon